Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wahe televizion ya Taifa rehema na amani juu ya hanyu. Rais wahe Jamhuri Zali Asmani harejei hunu moroni mfumrari inu banda ya kayarenga funvu ihuniame haruma hafla ya uhanti ya rais wa nyumeni Mohamed Bazoum. Ikao hachagulwa hantuda miongo mitano na tano na nukta miongo mfukare na tano. Haismu ya makamu rais wabili wahele kungumanyo la hezenti za Afrika Zali Asmani haonana wajau yena rais mzamani mawaziri na madhamana wa heyenti ulawana ne mushawir wa habari za kidiplomasi Hobeti Salam rais ngena iswara fanjema ya hende sainti na wajau horenga funvuku harumwa ele kungumanyo la hezenti za hele bara la Afrika. Daila jirmenti ya hatulonyo leo ikao rais Azali ngutsa wandrazi ngutsa wa mashawiri harma mihima minjilo harma le bara la Afrika abungeka wajibu wanduwenji wa jomone wambeshile marhaba wamuzi sendrazi wamlahiki wajibiwe wakaya haruha ranzi hunu hende harma zenti pia ni maraisi kumena hindu ikao wakayabo ni madhamana wa guvernema. Rais Azali leo gamingoni mwe maraisi wa wapaya maraisi wakazi wa shampa harma mva wa hende saezi na pa demokrasi gamjohambia ukaya rais Mohamed Yusufu ya kauranse ezi hamwambia tsikabo tishia hamba wewe mfano harma namna zenti zende siwa wewe mfano namna demokrasi ende so harma zenti aboge rijibu wa wajabani lokale maroha nywani wewe wanyumeni Mohamed Bazoum ikao haka urengezi tsikabo harma munano iyo hamba ukara Azali nga mfano ladmari hukope hena mna obaliensi ya honti titi ikao kaitina madini menji kaitina utajiri wenji shashindi huigamatia ne mihima iliyo ngwende sonamna kao sonti pia ngeladhimu renge mfa. Gendarmerie ya Taifa ne madhamana wa homji wa Sambambodo ni wahundu mwelewano ya ukao wakazi wa homji unu wajuse yemawe nezindu wakawazika za homabareni banda waparehaniha ajali yafanyiha homjini hunu na madhamana wa homji wende na huelewana na izindu zinu wende na uzijusa ranzi de mfumraro inu. Hakim Muhsin na Ahmad Mbaraka, maelezo ya Salima Ahmada Ali. Wakazi wa homji wa Sambambodoni wakawabaye pare hawiti ya magaya na zindu za saya itongeza enzia keja kaubirishiha nao wakawatia dodani hopareni yatuka ujibu ye sharia kafanya hausiu ulihondo zakaubira awonge wajari shilizana urisahamdu wa dhama na motravo ajari angali yezbi muzaladhi murifanye alafu kafanya ye hazio alhamdulillah ibiri amani na ulindi wakati zendongozi jo kamili ha wajawa parsha parhananimani hokaka za enda hule ziwahiza ndiso heya mbabi shauliho uo mji wala dhamana wa mji washindi waregeze ngona kabula zisindwa parana amani wandua wabel masula zinu pia ye gendarmerie wajitekeleza harma wa mji ili wala dodani za nyumeni ikashwabaha shaupara uwaelesaji magari nano marainya waho mji unu jiundu harma wajibu ya ujahunu mjini jeripare madhamana wa mji risiheo gendarmerie ndahadithi rwambe kazirendwa ukaya nungonziro iliyo ya Komori ndokaya ikaze parezi menyeha uhamba inu ya serikali inajua fanya shike parezi fanyiwa wo usirenga wafanya mabango wasadore majaliko wasawere twarabu ho pareni wasatsa wojiruhusu weti ampado wafanya dodani batina wambie serikali ukaya banunga lanzer fanya dodani babode si wandu ikanga mzo mfanye ndongo haruma usule pare la serikali abo ila dhimu mtsaema dhamana wa serikali walone jukumu yeze ngo izumwambie ze fikira za hanyu mtange fikira bazima mwede mwafanye za ladhimu zifanyishie batina ukaya wandu wa mji wa dhuriha batina ukaya magari ya wabali waone wanadamu wao wenyewe arditsena wa dhurihe ye amani rejo yiharima wa mji wa Sambambodoni nuwongu haruma uvirilizi wa he gendarmerie ne pare inu ngaijo ubulwa 4,000 ye kazi hazi za urekebesha ze dodani zikamilishiha.
Tsanganya imazofera wa helesi wala mwali uendelea fomboni imahadisi yaka ya shinjiha juu ya heshari ya shanyumeni shahi mabari imazofera waonesauka wahara ya katu ya uliva eze assurance na wo wende na uzia hazi mfumra rinu hasiba bundele suala linu hadisati alitamuna chane Mohamed Elamin. Ngwa zaidi ya mavingaji magari mia hususu ande mataksiman di wajijimlisa harmweshi wanzasha uhurusha fumbuni. Madhumuni ya umunanu wao di uhadisi mmoja ulawana na umrumi wa ishari ya shanyumeni shapareni ikao shingi anziani ranguifu moraru ya leo tarehe insanu ya Avril. Ulawana na wao linotisu ala la uliba assurance ngwa enisao usikitifu wao na uweleha ya ukaima assureur kawasa afiliana ndongia ingina nekati de umparo wao. Wasi rijobenza magari yatu yake na assurance wasi inongoertambi shaude ino rifanya assurance turi ya handa rifanya assurance turi ya vili wasi fanya assurance tamaka majarli bipie mapesa wasi wana zibiro zo balwa abo garla hikodza ngoparomba kusiwana assurance ngo jiparomba ngoregewa waondo fanya garla wa mwenyewe na wao livi assurance rijomia serikali wahambie wasezise wenyewe assurance hizo wakina materiali ambanekal garlangu liko zomwe amjoma ngamwedo bahano kaza ndina naroge garlangu menye ha nione zomba tselenge zola mrengo nfanyiwe wasikara elewa na mro assurance raha maana ngerna utungu ne wandu assurance wao rifanya maranda ruza assurance buja wandu wahanda wandu wabili wandu wararu warakrapile warengia mapesa yatu wande zao wasikari sipuru ya sufanya assurance pindi kara elewana na imndu waona mbange jwa cha assurance karna ufanya assurance pindi karao na lakasi pindi karato maudhumuni yatu maana lazima rike na usie lazima rike na zidoleansi za tuli mwambie zinongoza tu azifanye wazifanya assurance Deujua ya uka harmweshari ya shanyumeni shinoshi ene sawajau ambaye mataksiman lazimu wakina mahala mwahususu wa uhensi magari yao. Ama hunumwali kabusi atapano yene sao vahanwe kao imagari ya jujua ya zi. Rangu infmoraru ya leo usokani wa masiwa wande na uzia hazi ata wakati wajujibilwa izu watsahau. Ndongia sababisha umzingizo wa imaranya harmo ujimlifu wa heshisi wa shamwali uka haudziro hususu wande harmo mujua ezi wa fomboni. Hawakati kaora imagari sawa na imento kayasi na assurance yande na urengwa na imbawa ya hifadhi ya gendarmerie. Zehazi za ubahuwa ya mizigo haruma ibandari ya Moroni zireje heka wainda banda za kaza zilihani hazinu banda ya mudiru wa nyumeni wa hepor ya hunda mwelewano ye na madokera wa nyumeni ili wafanye ezi hazizinu hauharaka hausahilisha imaesha ya huwandu kaundu walo na izinduza haruma ila duani ya Moroni na rudungeze fikira zahe. Ze bidonga sisi wa hunu por parce que hamadam na mzigo wa nyuntipia rikana tambura karazi hunda husu wananyasi kaudu wakana manutention ikaudi korema shaholi hondi zo rijari hunda na mswiba au karija usiku rijari hundu bano wao wajua na greve ikawe greve hiyo handu pia ngwajo kaza dunga za enorm kaudu za lazimu holi hondi zo ristamili nsi humbili nsunda lili hunde solution ya hatu sina au karija shinda raunda shao wakausiha magira ukazi nwe kaudu mahutajo kaudu wakawasiha kajaka ushinda ya reponde zila ndo kaudu za lazimu holi hondi zo rihundu solution zindwajina ribiri no ibigwese ndasibigo megurumwa solution ko razifikiri razihunda ratanziani dokana renderi angaje madokeru wandwajina ikeaungwa na capacity ya ushinda wafanye zile hazi na kaudu za lazimu karujokana sisi por sisi dowe yenye hazio na kuzamani tansu ibidi sisi do rezifanye amma ula mwelewa ndio hafanyishi hawana nyasi shauli huwa jao wao wazia ila hadisi ambako atufanya karajo uranti maranya wa karmatabu kabasa tambatabu itoka uyonti haukao hali wao wakuti wanduka wakaruangaje sisi shawa kawangaje wanwandu wale kao dekorema shaba hao wajivuru wajidungu wadungu wandu wala partisirika obligeri hunde namna ndo jina noili ri sahilishe maranya zetambuzi la wale muradi habari tamba au harumu poro ya Moroni kabasi tabu zemelize hija ngarizifanya au rifanya group za wandu zengo kabasi tabu kabatula zindu zehija ngazifanya ho wakati wala zindu. Ye muhafidhu wa helisi wala mwalimu Mohamed Said Fazil hajimiza majadiliano ya kitangazaji iliwonesa ze fikra za hahi uhusu zenye chaguzi za hele jumba la biashara la mwali inamna zaendelea hulawana naye madanganya yakayafanyishiha inude maana ikao harengi karari ya uzia eze hazi za hao hamuda.
Arrêter ngoma ngel suspendeo za activité za chambre de commerce ya Mali. Na imana hiyo na zifanya wami gouverneur siwa tukamba sho tifanya shara shangu au indini dokamba vuka mivurano ya kutia nkodo tarika obliger ile gendarmerie wanda sécuriser chambre de commerce na mivurano yaja partiri ya vote za fachia chambre de commerce bavasi karaka na budi ne katile uzui ya resécuriser inyumba resécuriser na wandu wote pia yede mano asi ratoi arrêter karatwa arrêter razui ya vote orangi armanu za vote lazima wanduelewe ndo ike clear. Harumale siwa langazija himadhamana wajuka huende ile jumba la biashara linu wahisangwa julihani hao na ridungeze fikra. Biro ikanti ha président Ali Ijihadi, directeur régional Hamidou Mhoma. Wao do votewa wa biro ya votewa weneleao nezitwamana uharimwa sese yangazija. Wahariabo bo votewa ndwararu wahezwa bo juu ngabo Ahmed Shamsuddin, Ali Munyidaho Hassani Jibaba. Wao votewa ngawendao wa vote président wa HUCCIA. Vajao voto la vice président wa ili. Le premier vice-président, c'est Nidham Houmadi. Deuxième vice-président, c'est Faharuddin Mbamadine. Yode namna ye biro ya CCI ya wakanti yode namna wajipanga ni maelu wahezo uharima boju wende wangariye wananyao wanzuani na mwali uharima UCCI ya wavote president wa CCI ikonga nombo miezi mguze vote hizo zivire maudu inshallah taala. Madendo jina ya taarifa habari wandu wengi wakofanya matembezi Harumale siwa lanzuani oji kurubisha zialanze ili wende wao nele truru la hayo emakati ya mwisuyanu yesuraya ya hele zialanze ngaindao na ubunguza habo ikao emaji ngaindao no shashiha ikansongeza mashababi wa hele siwa warenge azma ya uhui hele zialanze linu ili wandu wengi wadojitekeleza hawenda wafanye matembezi na rionsho tasi habari. Zialanze uvura wafinzao ya matembezi. Nilibaki nilidia lito maji mengi hunumzuani. Hale wantu wa kurumia kiasi ya derantaru ivo waswili harmadzia lini. Be hulawana na hutimbwa ya lpare la dindilingoni lifanya hawangu. Lidia lizingizi wanamiri la ujeli wakatunu wanadamu wasikikanta. Tungwe kao ya hatwari. Habahati njema wa mashababi ya mkabala unu waele wahuka lazimani walihifadhi. Rabani banei zialinde zialash komori nde turus milharwe komori ununzuani itio fedarwe komor. Bavo wasijarubesha mashini mbari sirengele zamana vwa wakatobi rondo kuromba ne wadindidu wa menyoe lidzia wali hudukulio miri wali menyeme nasi soma ne komor de menyo shirika hauka wa mishari ya kuruanyo ja komor hunu na ikaidu kwa mawabe miri na yo vila la duan wala kesi ziwa bavos wa shababi adindi joromba borari midzeshama hahu zia imirile sidukulo tena ndili hifadhi ya haliyoto shinao Movilini wanazoni wengi riwapara wakozuru mkabala unu rupara nas ahali kao waviti wakati mwingi ambaka waparo jitekeleza harma mkabala unu ujaya ovani wapara huka wazabuza. Wajahiso na jamani kadi 1981. Donc nsono ori laki rende hangatiti. Tikatikiamba isirikali kaiviri hunu donc waono zitungu zifanywa. Ronsi pia tide isirikali na wasi mana wasi lazima rusaidie wa real 20 wa real 10 wa real 1000 wasaidia au wasaidia mana tungo ifanya tingatiti. No islazimika mbada vulu wa paro wasaidia vani atoka nzura mba wa parita mavedi talamba wa fompla. Basparo henanda hitwa da vule holebe tuambia tumewalangu fikira tuambia na andise kama tukahorenga hambambua uka miri watu wengine wafanyirado iwasaidia rabuzi harmalizia lini valida volume yao moni mwa ya maji vwana altovi wajao ushuka harmalizia lini zini stongesa ya maji ya senda na uvunguha isilazimani wantu wa maruhi walihifadhi ile lijue livuri wa venzao ya matembezi.
Mazama ya mji wa Moroni ya saidi ya zana za kitabibu na zana zindwa jina elekoli application ya Moroni zinuzijaho munasaba wa sherehe ya kume ya mtashio maghfira fundi Saidi Mnemwa Nardunge. Maelezo ya Salima Ahmad Ali. Yemazama ya mji wa Moroni watawa utowa msaada wa zana za ujihifadhi haruma elekoli ya fundi Mnemwa ikawongwa hisabu lao wanazioni majana shenda namna ya humtashia maghfira na umrehemu. Msaada ikao upangi ya hagel hidroalkolik na namask ili uruhusu wanazioni wajihifadhi hanamna ya tosha no wade wa COVID-19. Suku wa leo yinu unua ngabo association raru za jabanu ngabo jal wakti wana wa hunu Moroni ngwa vanu ngwa bahao ye matablo ya helikolion pia ngabo wana wazazi wa hatu wa Moroni do watu wasoma harmele koli inu wafundise Mnemwa ngwa vanu wajana zindu za hao wajewarni karmele koli ngabo wana wafundise Mnemwa tena wajana ile fufula hao wajewa veho likoli. Donc mizo jara janraru dezulovano siku leo ya haima falia leo hulawana ne madhamana wa hema chama mahsus dele chama la Twarabu la Moroni ja alwakti na nezefami za fundi Mnemwa waono aula ya usaidia ile koli inu holiho wanaha wenji ngwasome yao vanu. Hanasaba ya he mahakume ya almarhum mzee wa hatu fundi Saidi Mnemwa wemruka ukajajo paroransi umshere sha oliho dezenrongo leo usiku kamuhimu rondondo sha kajakana buji malgre zenongozili yonga mjowa deuli yokaya kajosh dari sanganya tengwetsali no sha sisi waruko sware swinu haba inu group Twarabu sha rasi rowana roajuhu re pia risomea oda harmale da holinu abonge riparsa usiku shwa baja leo rabanga rojori to jarivu zemna ijibwe rionese kaya halawa shangeye wozetare hezilio. Ye hafla ya kumeinu ya utashi ya maghfira fundi Saidi Mnemwa ikashwa baha hosoni mwa yandalia wa uonesa ze juhudi kao dizo fundi Mnemwa ya zitekeleza haniaba ya uheza juu wa msomo wansini haruma elekoli inu. Wizara ya mahakama ibeha zana za wananu wade wa korona haruma ila Julia Moroni ino azma ya uvukisha ima prizonyenu wade wa COVID-19. Abdul Karim Ben Mohamed, Salim Ali Ratiraka, waendili ya nautasi habari, Said Ibrahim haruma matalazuz. Omsaada unu ukansi hena mna inu, maski zifizine, sabuni majana maili na mengomine, litiri mengomiraru za alkoli na thermoflash ikao gejoru husu walio homezondare waduangaliwa za temperaturi za hao. Inu de wizara ya he mahakama duanika honkodeni madhamana wa he mezondare ya Moroni omsaada unu haanza wawane nungwade wa coronavirus. Ihamu ya waziri wa uandilifu haina za ufanya atevirisio isipenetria njia mezondare yode mana leo ino aruma jervelehe msanda wa materiali za ujihifadhi na wade uno sanda uno kawatora tu harmai prison ya Moroni dem sanda uno velo harmai magoba harmai prison ya Koki Nzwani na harmai prison ya Bajo Mwali. Emakati ya mwiso yanu komumruho prison ya Moroni ya honrihana nelebungu lahi coronavirus. Shahama delemna rizijuwao kairi ukadimia hana uzihira ngeinu ndemana ya wizara ya mahakama wafanya omsaada unu. Lida hongali tunduao haukaya waja materiel za prevention za jabanu razini kema detenu rirenge ze mesures barrières ontipia uharumale daholinu inu daho zero haina wakati wade uo wajoka ya waparihani haka haruma leda holinu yabo leda holi joriki sike mando mwiso shazidumu mdore shelea
basi wana shohanyu na nywana swana hanyurlo hun ngartabi hao ne zare hunda ikeza saya riziparse bonze rudunge maisha bonze ne misomo ya hatu pasunga bwana na madami mabani hangu warudi hamwaturaziemu na segondi terminali ngo yabo ngo tabi hao ebo misomo ya wavira na sikarja jibo ne zare hunda. Zira aiza himaranyi yangizo tofauti hulawana neze hadhari za rengwa ne madhamana wa hidaula uhusu mjipuka nono wade wa corona ngapo watahao yemisihiri bulwa jabika ngapo wahutajiao eze hadhari zijadidishiwa ne corona irohe vanunsiju na ridungeze fikra za hao. Et quand il s'agit au kaya ani ikewanono mimi njo hambaza njeziwa plus rahana vanu hata reconfiner wana mnavoko ikangi possible yo kaya ritirohe hata mempa do maharibi rizilor tirohe no rihunde shifanya heze ndongo zinu sijuhambaza njeziwa mimi jonjivia ekari sufre umwezi mzima emeze yadunga hoze ntuzi ndo jine rienshi normal armale makatula nawe yanu kabidize mizuri zivunguze mbavi na ranjera mwezi mtukufu jomba Mungu madhamana warengaze mizuri zinu pia wavunguze mbavi warlibere tsenaridiri rejeye arma ibada Mwenyezi Mungu banga Rasul arma mjeni mtukufu arma Islam dojiwa raisi arengeze mizuri ishasi mbavi jarame misiri bisho donja nezikashina misirini vani tarajata wasilivani zokoli toujours que c'est lazima nafali sheze mizuri be lazima o mwe wafanda hi pulilia mbavi wa hi oliho tawado kwelombo konana hubunguza toka njema wantu mori harme swali mana kapa simruka sila gwango katsede swali zivungudzi wa mpavi besha haombila mbantu warengeze tieze kashine mtabali mswala morde hale rais wa dawla viajiri akubwe misihiri wakaronga mantu vingezi kashine wangezi kashine wa vinge miswala wa nerbulu wa mpavi wantu warengeze distance mesure za hez distance mkirini ne omwe wantu wabuliwa uhusu halo wade wa COVID ulio banunsiju ndo hinesa uka wandu sita wa nyumeni wa parihani hanu wade na ndo harumalisi wa langazija mdu mzima de yabona ndo harumalisi wa langazija wajau walio harumautundi wakitoa bibu ngwa umengo mine ikao mengo miraru na mfukare harumalisi wa langazija wararu harumalisi wa lanzuani zinu deza shanshi wa nyemfumdarinu ne wizara ya heswiha. Ikaza kifu ya 2000 ya mashindano ya hezenzi za mikoani Festival des Communes zinatija zitolo haruma ya hafla ya kahuendelea wahunda ushinzi waniki wa mabambu ya hafla irenge wafungu ni madhamana wa daula Nurdin Said na Ahmed Nasor. Harimwaze komini 22 zede na urenga funvu harma ya mashindano ya heze serikali za mikoani komini 12 de za waswili finali nizo zikaushindana harimwa mivamine domva waheze ngoma za kitamaduni dele pohori nezenyandu de mizino yobonze na nopisi baada ya departement ya Saint-Denis wahishimu ya muhafidhu waheshesi wa Shangazija na nelichama la ulanga heze jitihadi wazifanya harmwe barnamaji yenu zenatija ziroha hena mnainu harimwaze ngoma za kitamaduni lechama la mbeni ngoma ya he komuni ya nyuma msiru harmwale bavula hamahame ndo waja wa mwandu ndani nga mrengo shabaha inu au jifereshea niferesho wanahama ikao ndo rakaenda zembio zinu na wamba Mungu au kazi ndongo zinu inshallah taala kevanu leo tsido mwando mwiso shazi continue badavanu asinga rombo Mungu ya ukaja zenongo zinu karna zi rantsiza vanu shanga zo continue ekamgwa benze awenda mbio inshallah taala risane risofegarde culture ya hetiatu au kaya kartsulinda wanru ekatsinda si wadungwa nele chama la masim la he commune ya Dimani wahajawararu dele chama la skutungome la Itsanda ya hari harimwa mashindano ya hele pohori nezenyandu mivamiraru ikaushindaniwa dele pohori maimbio na teatire harimwa le pohori le chama la ankrovitali la lawa harimwa commune ya Bambao ya juu do wahajawa mwandu wadungwa nele chama la fondation Baitambwe la he commune ya Washili ya juu harimwe maimbio Mariama Hassan de Roha wa Mwando na ye halaya harimwa commune ya Ntseni Mwapanga harimwa le bavu la Hambu hadungwa ni Umi Shabwati wa he commune ya nyuma msiru harimwa teatire le chama la MSPE la he commune ya nyuma mro harimwa le bavu la Mbude do wa Roha wa Mwando wadungwa ni ngazi teatre ya Bambao ya juu
harimomva waheze ngoma zobonze le chama la nguzo lala ya harimomra ya wa majaju harimwe komuni ya Moroni do waroha wa mwandu wabili dele chama la ACI la roha harimwe komuni ya Nyumamro Suheili harimwa opisi Barakati Mjiridi ya lawa harimwe komuni ya Bambao ya juu haja wa mwandu troho ya ngoma ya he komuni ya Bambao ya Mbwani do waja wabili umdumisho barnamaji hamadainu ngiyo muhimu holiho ngaitsanganyao utaalamu ulona ushababi ngaivenuwao utamaduni wa aswili wenda unotawa na ubasaua wajau ya matembezi. Volcan Club ya Moroni ni Jabal ya ikoni do wajoshinda na ya finali ya hekupi ya Komor hadaraja ya ngazija zinu banda ya Volcan ya shinda ya Union Sportive ya Selea hamagoli maili kwa dzima vahe Jabal ya shinda Ela Club hagoli dzima kwa hata. Swadri Said ni mapicha ya Ibrahim Mkababo. Jabal Club irendea mongoni mwa ekipu za wanesa suru nzuzuri kabisa wa bando wa Coupe de Comorine wakati kao watoa baoni ekipe Union Sportive ya Zilmaju wa bando wa quart de finale katika wa kore masterobi wasutu wa bando wa demi finale kao na jau watoa ekipe Elan ya lawa harmo muji wa Mitsuji habi moja kao tilo hanzia za penalty wa moja na Yusuf Hakimi. Sikao joka mjenda mna kipunku kamla Elan parce que majuzi watoa Jabal demi finale amadi namna hilo Sami mimi njaka Jabal. Fatega sana leo ngamjeni ni ngefu demi finale naone seka ranu kandu watoto udoshinda wanangeza ngozi na zikabili. Sincèrement mimi vraiment mjuziso vankwelirzi fanya muna mainure. Na upande wa ekipi ya Volcan la ukana hunu wakana uziro ifamonsi hunu washindi watoa ekipi ya Selea hamagoli maili hamoja na magoli ya niatula wamoja na Isdin hama albakia la mando wasulti hama upande wa albakia la bidi hunde shaduli mrada bia hajuna zina la Chenko diatel bila hoba ushinzi lisabo juamande heli wahamba sha sikahangalie machi heli akaya kochi watu kochikao yeujua analize machi haeleuka ila dele rabidi nisihe ana ekipi ya Selea defensivement walashe ambapo siha maana we mrumdu haziwaize nsabuho amhulindo urinike Victoria leo ngwajela desajiri na ekipe ya Union Sportive ya Selea hunu wakapara ibahati hautia libi haulinganisa tu wizani behunu ibahati ikana ile ekipe ya Volcan batiri hundu sha wala nanyile paraporo ya mataka Volcan wa bala ujabala au hangu wala trotiti yaku hau kwa jazo ya urama stadi hamanda zinu na zekipu zizumbili baina ya Jabal wa moja na Volcan ni zinikipu kao zoelewana kabisa biharma ubande wa finali hun azone Saadina ni Yusufu ambaye ni toka finali ya kusudi na sahe Volcan wanume ngona ekipuku ngona ekipuku harimo ze jari zonsi pia haukai tarehe ndio urongo wao riwone ze martaba za Volcan ngar wastehiyo si wastehi ngar jo wastehi cha Volcan babi nuambia ondoka na waelewe kangwa jaware na ekip ikayao majiba juu ya hao warwali Jabali laikoni yabo kabati joueur wa Jabali ujuratse mabawa ya hahe haujuratse Jabali laikoni liwobonsi ngarjo wana na lino sku efomonsi lino Jabali na zahadu ende waone na mnanza ntomba wando wa finali ya Coupe de Comorine hamal bavula ilisiwa la ngazija hunu itondelea tu ifomonsi tarehe 10 ya mwezi wa Avril baina ya Jabal Club wa moja na Volcan Club hama ishonza shamoroni lera za sashenda za hunu masiwani Hema dainu ya hezi ntabu za mpira wa mdudu rakawakaza kifu ye taarifa habari na mbitse masi umema wadzimane ORTC. Asantum.